Bia Kamal ka Noor Online TV. Ke jangwas me bana rocha bana jaling roy me chalat Professor Adok Nyaba ka sa Sudan. Bana rocha me bana jaling kel mi jira me jidit ka jan channel me ka Noor Online TV di jogno jin ku subscribe ki ku janwa ka nasan ko ken. En ler danan chalat gwasa me chalat dinana chalat no si Professor Adok Nyaba Jajalarno kume spelling tele jalwar ke kume dictator ka ke ramishi no jende jo kwarka she jalat en Professor Adok Nyaba ban jo kur linkel en wala changa jandang ro ka pay jok ron kine daro wi jandang ro wan ajela dan banling en Professor Adok Nyaba jene a politician kel mitere wicha ka South Sudan again redan and chaladano en kume men la kume sa Sudan maraike self came yadit kene tele luarten gen aram kel mela veteran politician Professor Peter Adok Nyaba chaladano kume men de pink kir ma yadit chana check nogo deran derman nogo de jalat en dunden ki en dunde self care ma yadi chi democracy ko shikana nogono de ka ngotte cha yan pin karon kina daro wide walbadak de kan kalas let ke de kan kalad jene spele she bon dung party ka ke bon dan te pin self care ma yadi chi party ke she bon mederwe en bon spele jene dung de ni lo dung military jene military organization ke jelare nono ke military ke de ke kume de ni she chonko de karwech ko ken kana stella dictatorship la kana let ke la kana asla ken ka kep ko bom ken tele kalwar ke tele ke democracy te jelari nono la de tok me ko bajeling ene dial rewe ka South Sudan gwam mi cha dol cha je dolten si Professor Adok Nyaba jajalat en rajamo jajalar no tele peri kes pelem marai ke self kema yadit la da rajamo gwado le mishaje shwaltin jenite karam kel mishienok ramadana shienok no de joguch jene be jen wi kwama nimi sheliu ramamo teraradian en self kema yadit gormono de liu kwam ke chaje de wuch te la no ran la jagwal ka wi kwam braradin bele ni wi kwam joraj ma chajalat rajamo chala no yes and self came yadit ko self came yadit chaje gorno be tedi alte konte cha kwingpin koron kina daro wi jandang ro wi ron kin daro wi wal wadak te chala no de ka laslet chet ko de nasan content te ka push ke IDPs ne de konte ka kamne de ko konang re wi ka South Sudan de kwing bi no mo de ko lat ko jene dane chata in ron kin dara wirwal badak kado de unify force de jelaslet ko unify force gen de mikem ni ideal shi de servo ke yadit ke shi de Dr. ma chaten dundo kajen gwas me ken de ko cha chol unify force cha ka dak ko ken cha ka per chang ko na kam ka goli ana mo cha jela no shi chuanga na mo agenda de ko ni gen gwas me chi professor me jalar no kume spelling chena cheka pair ka jan chi democracy ko kan chi kana chi kana kamluar ka kan balat kana no e ba queen ba jalat queen mi de lat ka kanten de alte chalat gwaze chama cha ta inten karon kin darwal badak kan ka kon lat chawra jamo cha jalat and Professor me jiram jidit ka jan channel me de jogno jin ma kana sin ko ken ko bilet ti bi ka kun le mala jigi gwasa danan cha kan no kaje ajile dandi linga jan gwasa me biat ka man